mu by'ukuri uyu ni umuhindekazi wishwe, birumvikana umuhindekazi wishwe kubera kwambara ikoboyi. Ariko bumva icyo yazize kwambara ikoboyi, yiganye umuco wo kwambara ikoboyi bimubana icyaka. Hanyuma rero nyuma yo kumubana icyaka birangiza n'ubuzima bwe. Sasa amakuru y'abagore n'abakobwa bahohoterwa nabo mu miryango yabo muri iyi minsi yari imitwe y'inkuru z'ibinyamakuru mu Buhinde byerekanye akaga bahura nako iwabo mu ngo. Sasa rero mu byumweru cyase mu cyumweru gishize wo bita Neha Paswan witwa Neha Paswan w'imyaka 17 bivuga ko yakubiswe kugeza apfuye nabo mu muryango we mu majyaruguru y'Ubuhinde muri leta ya Uttar Pradesh, kuko batishimiye ko yambaye ikoboyi. Barangije baramuhondagura, bajya barahondagura birangira nyaguhondagurwa nawe apfuye nyine, birangira mu by'ukuri ubuzima bwe burangiye. Sasa nyina